هو بياخدني، لا انا بتكلم في دي برضه عشان نطلع تمام. الدكتوره كوكسون قالت له ده لازم يمشي تمام. فخدني في كل يوم في الهايد بارك، بس كانت جميله. كانت مستمشيه. انا بمشي لنفسي عشان عايز اقعد معاك، بس انا بقول لك معطل شغله، معطل مؤتمرات، لا والله لا معطل كل حاجه والله العظيم ثلاثه. بالعكس، فانا لا انسى هذا. بالعكس بس مش كده، الكلام ده مش مظبوط. بالعكس انت اخويا حبيبي يعني مفيش كلام. بس دي مواقف. تيجي انت النهارده تقول لي بقى موقف انا ياسر مأمني على حاجه، بيقول لي خد دي. حتى لو انا قلت لك خد دي مش معناها انك تروح مديها لحد تاني وحد يروح لحد تالت وحتى تروح لحد رابع. ماشي الاثنين دول اخر اثنين في الحلقه، انا بحكي يعني اخر اثنين في الدايره. انت بتعمل دلوقتي بتعمل له لا انا مسكين هيثم طالع البيت، انا طالع البيت عشان بقى حته انها انا خايف لما هو يقول لنا حاجه نحطها كلها. لا انا عشان كده هنرفع واحنا معانا على التليفون، عشان كده مستني على التليفون. عندك حاجه ثانيه ام بي 3 هنا يا ياسر؟ عايز اقول حاجه، الموضوع خلص. لا انا قصدي نحطها غلط. لا انا عايز لا حتى لو اتحط بص احنا عملنا اللي علينا وانت عملت اللي عليك، وعملنا اكبر صحفي والناس كلها كانت بتتكلم عليه، ونزل 6 صفحات و8 صفحات، مش تعمل اكتر من كده. وهم نفسهم اتاخد من عندهم حاجه قبل كده وطلع فيديو اوديو مش عارف ايه، يعني ما حدش بقى يعني ايه، مش حد يقعد يطنطن على حاجه. طلع فيديو بالظبط، ده طلع يعني كل حاجه. يعني مش ده بتاع بنات وده بتاع رجاله، ده حقيقه مش عايزين كلام. النهارده ممكن تعمل ابلود لحاجه قبليها، يعني انا عايز اسجل حاجه، شوف اي حاجه ايوه فايل ام بي 3 اي اغنيه ولا حاجه عايز تست يعني. بس انا خلينا هنرفع بس هو معانا على التليفون علشان نبقى. بس انا عايز ارفع حاجه تست قبليها. ماشي نجرب. انا عايز تست حاجه وارفعها، بس لازم تبقى متكلم. لا شكرا. اي حاجه تست اسمي. بالظبط.